Hello, Dammo Zomi, Zeden TV panong walking, gay kamin zo boy hi. Tuni kong tang coding two pen, Covid-19 galdo na to kisai US kumpi malak na, US gam state tom te din mun te huay tuman pa tampi, tuni, zingka me khani kwani, tuni le somni ni jang update, US gam bu vice sai zumpi, White House Vice President Mike Pence Press Secretary Asem, Katie Miller in Covid-19, nana ane na tu le, ma vom kwa antang le satao, hom kyan na kineji teng hi kel ding hi. Tuni itang ko ding campel Zomi pi te de sang na le khwana to hun tampi pekhia kai khom le translation ong bosak budai zamang HR assistant job trainer Unipress USA te in kwantunga lungdam na lian pi ko hi Slavery akichi sal sila chi ngena abe siangsak USA gammakai asom leguk na President Asem Abraham Lincoln alam kiana Kentucky State Governor Asem pu Andy Beshear in Kentucky State sung business hon king na to kisai in press briefing tungton in Laising Thursday ni khadbe pulaki hi bangteng hiam chile mekha som na khatchiang in manufacturing company akichi banbona set jong company te construction akichi in lamna horse racing akichi sakol kidem na chi te ki pan kik ta ding chi hi Kentucky Derby akichi sakol kidem na pen min thangma ma Kentucky State te khopol pi sapau khai te in kwan te na Louisville khopi kumsimin ki bode na en ngiat ding in leitung mun tom tom pan ki pai zia zia in amin thangma ma ki mona khada hi toran sakol kidem na te pen en mi pi om nai lo phot ding akidem nom aom le kidem sak thei ta ding chi hi mekha somni ni pan ki pan in House of Worship akichi mi mangyat va paya bia kina biak pek na piak thei na ki pan ta ding a hi zong mi phaja chang tan ding chi hi mekha ni somni le ni pan ki pan an sai khempel ki hong ki ta ding a hi zong in mi ki ta za capacity pen 33% om sak ding chi hi gen te na sai sunga mi za ki ta hi le mi som thum bek tu sak ding chi na hi mekha somni le nga pan ki pan in mi lom om khop na mi som chang chang om khom thei ta sammet sai sampo na sai pumpi ki jamna sai tom tom te ki hong thei ta ding hi jun khani khat ni chang in yoshin en na movie theaters le jidam na ding ki mona gym le fitness center ji te kyong ki ta ding hi ani akha chang ta na ki hong ki khun ding gen kho na te pen kho hun zui in ki po pha to ding kho hun sian na om ki zen zel le ki khol ki thei lai ding hi chi thu jong pu Andy Beshear in pula hi adum dirial sing te lo pa tampi om na bluegrass state akichi Kentucky state sunga mi pi 4.6 million oma COVID-19 positive case anei pen tulguk walom ta hi zani lai thai Friday changchang pen mi zani le som ko le gyat in han molong lep san ta hi Sunshine State akichi Florida State sunga Monday ni pan ki pan sammet sai barbershop te sampona sai hair salon te le Khuchin khachin bona nail salon chi te kyong ki ta ding chi thu Florida Governor Ron DeSantis in ama Twitter account tungton in tang ko hi customer te hi tale sammet sia stylist te in muktom thwa ham tang ding appointment lama sa ham tang ding chi hi COVID-19 na bona ding FDA US kumpi in nungka sungin phana apyak remdesivir zatui le berisinip akichi zatui chi tayal thwa khoma bol le hang mui bun zo dambai zo tham chi thu National Institute of Health US kumpi zato zumpi director Asem Dr. Anthony Fauci in Zani Lai Thai Friday ni in tangko hi berisinip akichi zatui pen rheumatoid arthritis akichi gule tang na nakibo na dinga akizang zatui nam khathi autoimmune chi brain minwaya akizwak zatui hi COVID-19 na nanay por khatte pen huai selota hi manin cytokine storm akichi apumpi sunga organ ban tom tom te kisisak sem pumpi thai na thuak zo na le do zo na kem saka hi manin na setaka pumpi tha zom na le na jila sa taksana na piang sa hi tora na pumpi sung organ ban te kisya na pan chi te severe inflammation akichi na salwa chi te atom sem na ding le kida the na ding la men na to hi perisinip zatui to zat kop somu hi muibun takpi mo takpi lo chi sinna ki nei ding US gampan le gamdang mun tom pan mi tu long ki helding in lamet na om hi chi hi to mi tu lakpan mi zanga te pen berisinip zatang kinom wal sak ding remdesivir zatui thagui sunga sunding chi hi adang mi zanga te pen happy pills akichi tha na bangma anei lo placebo zatang ki peding remdesivir zatui pen thagui sunga ki sunding chi hi toran sinna tungton panin dambai tuan lo chi kantel na le khensa na ki nei ding tu lai tak akine remdesivir zatui to mi hing tunga sinna human in trial zong pen tu changchang muibun ma hi chi thu NIH zumpi director Asem Dr. Anthony Fauci in gen pe hi
Covid-19 po na hu hang in unemployment benefit angen tamtek te ka state po khadin unemployment ading akituam koi unemployment benefit budget te beiding hita ahi manin federal kumpi tunga sumlei toy ja ja uhi tora na federal kumpi tunga sumalei toy ma sa pen state ahi le California state ahi hi Covid-19 po na hu hang in unemployment benefit angen tamtek te ka state po khadin unemployment ading akituam koi unemployment benefit budget te beiding hita ahi manin federal kumpi tunga sumlei toy ja ja chi thu US Treasury Department in gen kya hi tora na unemployment budget beidek dek ta hi hangin asel campaign nga dinga kilom anga aza ding ma u nga ve ding u hi chi thu zong gen hi unemployment benefit pen na nga zo ka khat na pan ki pan na sep na mu king ma sia hi kele ka som ni le ka guk sung nga ham tang ding chi pen kumpi thu khuna hi federal kumpi tunga sumalei toy ma sa pen state a hi le California state a hi tulai takin California state in unemployment budget ane za balance pen $1.4 billion ahi zongin sumbai sai zumpi US Treasury Department in $4 billion leitoi theina ding mekha ading hamphat na pikhin hi California state kumpi in March kha lai jang pan tu changchiang mi pitunga $4.1 million pikhin ta a federal in apiak be ahi pandemic unemployment assistance $zaguk to akigom $8.9 billion pikhin zo hi California state baka hilo adang state get ahi Connecticut state Hawaii Illinois Massachusetts New York Ohio Texas state le West Virginia state chi te zong state get akigom mekha ading in $14.5 billion leitoi theina ding federal kumpi tunga phalna nga hin u hi hisum te pen unemployment benefit asiau te tunga piakhet ding sumloma hi tuni le gyale tuni le kwa sum kyal pi the great recession hunlai in zong Virginia Island le state somthum langa in federal kumpi tunga hibang dalian in sum leitoi ngei u a state somthum le guk akigom billion som li ni chingto nge hi sum leitoi a hi manin piakula company nei employer tampi takin tax sia piakna khan tek tek khak ding patauna tampi piang sa hi chi thu Moody's Analytics company a public sector research director Sempu Den Wai in gen kha hi tulai tak federal tax bracket sia piang na chang tan za pen income tu som li pan tu som get ki kal anei te ading 22% hi a ei zomi sunga atamzo income pen hi za kim hi khadinga hi manin hi back again hi state tax a hi le 5% kim vi ve hi pian a Covid-19 anaung be hit tak chiang in 22% pan bang za hiam khat ong ka to theding chi lunghim ona tampiom hi la siam le lam siam pop star Michael Jackson apian khian na Indiana State Business de hon gig ding yang na anei lai takun Covid-19 na nei ki be lap sem chi thu Indiana State Department of Health Indiana za tozum pia director asem Dr. Christina Box in zani lai thai Friday ni in news briefing a tang ko hi zani ni kha sung bek in Covid-19 na anei thak pen mi jaguk le som sagi lenga ki be lapa state bu ba ki gom na nei pen tu som ni le tu thum wa ta hi mi tu le zathum le somni le gedin han molong lep san ta hi intensive care unit ICU le kampan hui ding na ventilator te pen tu changchang akichingin nei lai chi jong gen be hi leitung bu valeng company la ka alien pen ni na hi Delta Airlines in US gamsunga mi pi atam phadiak na metropolitan area sunga valeng tol pi mun soma mekhani som le thumpan ki pan September kha changdong valeng te leng sakno lo phot ding chi thu Delta Airlines website a zani tangko u hi valeng atuang customer te le Delta Airlines company na semte in Covid-19 na pan ki kep zo na ding nim na to hibang liang na akine hi chi thu zong gamsung valeng khozin na domestic airport operations to ki sai vai sai Delta Airline company a senior vice president asem P Sandy Gordon in gen be hi Covid-19 puna na huza phangin sumlei sumjok na tampi sukha a khozin mi omlo hi manin valeng company tampi takin hibang in na seple na semi khiam je wa Delta Airline company pen a hi le na semle asem mi akhiam anunung pen company hi
North Carolina State สูงมีปีแคมเปวินนากิสิทธิตาจิทุ North Carolina Department of Health and Human Services ซุมปีอะ Secretary Assem Dr. Mandy Cohen นินจานีไลไทย Friday นินตังโกฮี North Carolina State เป็นจานีนิตักในงาปันกิปัน Business ฮอนกิงนา Phase 1กิปันตาอูอา Stay Home Order ทุกคนคงไลวะฮีนั่นในมีขัดโตกิสุขากิทัวขานะฮีนักเละนั่นลิม Symptoms ในนายโลหางอินกิสิทเวอุนจีอิน North Carolina State Governor ปูรอยโคเปอร์อินมีปีเตหันทอนฮี North Carolina State สุงะมีปีมิเลียนซอมบาลออกมา Covid-19 นั่นในเป็นมีตัวซอมและตัวทุมบาลอมตาอินมีจังอาเลซอมนีและสกีอินหันมอลงเลียบสันตาฮี Covid-19 ปูนันนาหุซาพังอิน March คลายจังปันกิปันตูนี่จังนะเซบในโลเป็นมิเลียนซอมทุมบาลตะกุมตาอา US กำตังทุสุงะอลุงขมวยเป็นและอลัมดังเป็นตังทุขัดองสวาฮีตัวฮีมันอิน US กุมปิทุเนเตอินจงมีปีปันปีนาดิงอินบายฮอมนาตวมในอูฮีจานีไลไทย Friday นี้อินมีปีปันปีนาดิงบายฮอมนาทุทักคัดโซเชียลมีเดียองกิเซลอาบางแฮมจิเล US President กิเดมนาปันอคอลกีกะฮี Vermont State ปัน US Senator Assem ปู Bernie Sanders และอปอลเตทุสุนาฮีincome dollar เต็งคันละตูสอมนิหน่วยเสียอันในมีมาเข้มเปียว Covid-19 นั่นนาอเบยเสียงมาเสียและอเบยเสียงคิดโซขาทุมซุงคัดดอลลาร์ตูนี่ตาเป็ดิงนูปาฮีและดอลลาร์ตูลิงดิงฮีตอนนี้แต่เป็นดอลลาร์ตูนี่ตาเปียกเบดิงจีฮีตัวเป็น March ค่ะเป็กปัน retroactive และเปียกกิกดิงจิลายฮีอินกวนขดาตะขัดในเตอินตูรุงดิงฮีมันิน March ค่ะและ April ค่ะไอตังดอลลาร์ตูสอมและตูนี่องเป็กดิงจีนาฮีตูค่ะเมค่ะไอตังองเปลายฮีและอากิกอมดอลลาร์ตูสอมและตูยัดดิงจีนาฮีattack ทุสุนา proposal อันในเป็น Vermont US Senator Bernie Sanders California US Senator Kamala Harris และ Massachusetts US Senator Ed Markey จิแต่ฮีไอโปรค่ากิปัลลามินจงฮีทุสุนาตัวอากิบังดอลลาร์ตูนี่ไว้ทุสุนาอันในอมคินเงียตัวเตเป็น Ohio State ปัน US Senator Tim Ryan และ California State ปัน US Senator Rokan จิแต่ฮีมีปีปันปีนาดิงขัดจังอินะดอลลาร์ตูนี่เป็ดิงจิโตกิไซอาทูกิบังอาฮิจงอินทุสุนา details แคมเปลอาฮิและกิบังกิมโลฮีฮิทุสุนาเตเป็น Democratic Party ปันเบคิปันRepublican Party ลำปันทับยักนาและปันปีนาอมนายโลฮีปูทรัมมินจง Phase 2 Stimulus Package อันนี้เวนาหูนาเปียกนาจิเป็น We're in no rush อากิบายหอมปะนาโลดิงฮีจิทูจานีไลไทย Friday นี้อิน White House ปุลาฮีกิกุบกิกนาอันนี้เจนวอลและกิเจนตะกินองตังโกกิกดิงฮีอุงUS กุมปิทุในปอคาดินเฮบังทูไวหอมฮีจิเทซักโซนาฮีเปียงโดตักปีดิงเฮียมจิเป็นมีปีนี้ไงสุดดิงองฮีดิงฮี US Vice President ปู Mike Pence ดิง Press Secretary Assem BKD Miller เป็น Covid-19 positive จิทู President Trump in White House ทุกิกุมนา Round Table อาจานีไลไทย Friday นี้เกนแค่ฮีตัวฮีมันอิน PKD Miller ตัวอากิโฮขาอากิโซขามีเข้มเปียวสินา Contact Tracing บอลูBKD Miller ประสาลฮี Senior White House Advisor Assem Stephen Miller ฮิตาเลอดังกว่ามาตุงโลคาโลอูฮี White House สุงะ Covid-19 ตัวกิไซ positive มุขยันนาอันนี้เวนาฮีคัดเวนาเป็น President Trump อินโซตังจังดิงอันนี้ White House สุงนะเซมมีคัดฮีนิเซียลา pulpit podium ไม่เบกะทุกยานาPress Secretary KD Miller นงอนอินนันนาอังอานาทูอินมีเข้มเปกิสิดิงกิสัมมาจีองพกสักเซมจิทูปูทรัมมินเกนเบฮีFrontier Airline วาแรงอินวาแรงอตวงเข้มเปลจุนคาในขัดนี้ปันกิปันปุ่มปีจิสาเตนะ screening ในตะดิงจิทูลายจิง Thursday นี้อิน Frontier Airline website ตุงะตังโกฮีฮิบังทุกุนะคงเป็นวาแรงคอมพานีเข้มเปลละกะอามาสเป็นคอมพานีฮีจิสาเตนะซาเลลี 100.4 ปันอตุงเสียฮีนักและวาแรงตวงสักโลดิงจิทู Frontier Airline Company Chairman of Executive Officer CEO Assem ปู Barry Bifo in Gen BeฮีUS กำสุงอามาสเป็น Covid-19 positive case อากิตังโกนา Washington State กุมปีอิน State สุง County สอมทุมละกว่าละกะ County งาหงกิกตะดิงจิทู State Governor ปู J Inslee อินซานีไลไทย Friday นี้อินตังโกฮี Washington State สุงนันนักกิเจนาเป็น County คาละขัดกิบังโลหงกิกเทนาอากิปยาฮี County งาเตะฮีและหงกิกเทนาดิงอากิคงทุกคนเตตัวอากิตัวฮีจีฮีตัวทุกคนตอมเตละกะนำขัดเป็นอเบซากาลทุมสุงินนันในทัก report นาอมโลหำตังดิงฮีหงกิกนาดิงพลนางะ County งาเตเป็น Columbia Garfield Lincoln Ferry และ Penn O'Reilly County จิแต่ฮีWashington State สุงะมี population เป็น 7.6 million ออกมา Covid-19 positive case เป็นจานีจังตูสมและตูกุกเลจะทุมบาลมฮีโค
Covid-19 ปูna huza phangin sumlei sumjok na business tampi sukha a to telaka ansai restaurant jong khel hi tu khaza kwa som gel le kwa pan kipan akipwa phato to ansai na se business pen abeisa khani sungbek beki kum som kwa sung to te kang na in asuk se pen pending din muna kitung ta hi chi thu kambub ansai ke pona National Restaurant Association zumpin gen hi April kha sungbek bekin na se 5.5 million be mang hi chi thu jong gen be a adang business industry te sang in aza thum suk se zo hi chi jong gen be u hi abeisa khathum sungin ansai na sep to kisai khasum sang na sem mi million som le ni bang om laya to telaka na sem million guk bang in tu lai takin na sep nei non lo hi manin congress in ansai to kisai business company tele na sem mi te ading panpi na relief program khat by home hoima ma hi chi thu National Restaurant Association zumpia Executive Vice President asem Busin Kennedy in Pulahi Stock market late na zwak thaina pen beijing ni Monday pan lai thai ni Friday chang aki hongi a tuka sung US stock company lian pol khat pen atam zo green gai a adum sa in khola hi manin lungdam hoima ma hi khatna a Nasdaq stock pen plus 1.58% to call a dollar amount pen zale som ni la khat khang hi ni na Dow Jones stock pen plus 1.90% to call a dollar amount point pen 455.43 khang hi thumna company lian pi zanga akipona S&P 500 stock pen plus 1.69% khang a dollar amount pen 48.61 khang hi lina Tesla stock a hi le plus 5.05% khang a dollar amount a hi le 39.38 khang hi USA gam Zomi te sunga stock market akimol tampi kyomta a stock market puna nei itam sem na ding lunggo na lian pi nei hi US gam sung Zomi gal hang khadin anasep na Amazon company in khasum pelwahi manin thutang pol billion khat a hi BuzzFeed News zumpia vagen chi thonung kalen kiza hi amin pen ba Thomas Paulson hi a Pennsylvania state sung Philadelphia khopia teng hi lamet lo pin April ni kha ni yan ni in Covid-19 kisit na a positive chi thuza hi man in nasep kon thailo in a om na South Philly apartment in new sunga aid azile atata yel to akiso khaloding in twamam pa hi anasep na Amazon company in nasep na kwan thailo sung in atom pen ka ni ai khasum nga ading hi te chiu hi a hi zong in khat bang ong ching to ta a company lampan sumpiang na bang ma om thei twan lo hi man in thutang kai khop na phol pi khat a hi BuzzFeed News zumpi a vagen hi toran a vagen tak chang in Amazon company in ama bank account sunga sum thun sak pa lian chi hi Covid-19 galdo na ding in zumpi malak na dol khat na pen Family First Coronavirus Response Act chi hi a mi piaring akibol hampana tampi laka nam khat pen banghiam chi le khana a Covid-19 nan nei na hi hang in na sep kon thelo na hi le atom pen ka ni sungai tang khasum nga ding ni na to bek tham lo Covid-19 anei pa na hi nai lo hang in Covid-19 ne khate hi chia mon mona to ongki quarantine na hi le zong kal ni sung khasumai tang ke beding hi thumna to bana nain kon pi khat pe in Covid-19 nan na nga kha a kep ku don ku la hi manin na sep kon thelo na hi le zong ka ni sung khasumai tang ke beding hi chi te pen kumpi thu na hi ajen jen in na sep na company in kumpi thu khun bangin gam talo hi le igen ngam ding le ipaw ngam ding ke samma ma ding hi IRS zumpi in mi bi panpi na sum stimulus check apya khya na to kisai in ajen jen in na ji na pasala hi kele na in kon pi khat pe in panpi na sum nanga ma in ong si sana hi le IRS zumpi tunga sumpyak ki kula apya khya da dingjong hil chan na me khani guk ni in IRS website tunga swaksa ko hi khatna check to anga te in check tunga VOID chi lai mal gel in la IRS suma twa void check pen ongkha ki kin chi hi ni na check to anga te in bank sunga gwang khina hi kele asum tanga thokia cash out kin na hi le nangma personal check to a hi zong in money order to a hi zong in IRS zuma ongkha ki kin chi hi thumna direct deposit to anga te in zong nangma personal check to a hi zong in money order to a hi zong in IRS zuma kha ki calling chi thu chong tang ko hi Zani lai Thai Friday ni chang Covid-19 na nei pen leitung bup akigom gamza le som gele sagi sumpan million li chingto dekta a mi teng ni le tu som sagi le tu li le jakwale som thum le li in han monong lep santa hi US gam sunga na nei vek piki gom pen 1.3 million chingto ding hita hi manin yom na jada ibyak pasen nong kem bit chata hen zomi sunga jong na nei tampi om khin hima ta sele atam zo dam kikta hi manin ibyak pasen mini phat hi Mawam kwa antang le se thao hom khia
มาวอมควาปัน US กัมจอร์เจียสเตทแอตแลนตาคอปิยาเตงป้าเปาเขาขายปูเตนกวนและตางมุงเซียนไงเตอูนาวฮันจำนาโตอเปียนนาควาอูมาวอมควาเตงหลายอินซอมสหิเตงาดิงอินขัดเตอันตังเอฟขัดและเสท้าทอขัดตาหอมแค่นาในจิทูกิสาฮีข้อปีตุยปีเตอหักสัตมาลายตะกุนฮิฮูนางะขาวะฮิมันินขนูข้อปาเตลุงดามินกิปังมาโอฮีฮิจิบังาข้อปีตุยปีเตอาดิงเปียเขียนาอันเนปาขายปูเตนกวนและตางมุงเซนเตอูนาวเซนทีวีปันนินจะต่างในเปียฮีตุนี้เซนทีวีปันทุดักต่างกนาฮิจะองในหินิงอตอนตุงอาเซนทีวีทางเปียอาองเอสักแล้วไงสักเดนก็จะมีปีแคมเปตุงอาลุงดามาอิงเลยตุงบุปผาอมโซมีแคมเปอีอมนาเจดาอีเบียกปัสเซนุงแคมบิกจัดเฮนลานูเตนีนวมตะกินาจังเทกิมจัดดิงินอีเบียกปัสเซนินงเสียมตาเฮนไมค์กาลนี่ลายนี่จังกิมุกิงนี่เกกามินเซลบอฮี